lo o ngai whaamnu atu ia Iova o mea o mafoi o i tonu ia tia whaamnu i lona suafu pa ia. A vea upore a fionga le tuai o te whatalofa ma o whaafeilo ia tuai i le mamalu o le au whainga ruenga si stek ua mwhai o na mai moa whaafonga mai i le neia fiafi le asfraile aso tolu se fulu o iulai lua afe lua tasi o te whaafeilo ai ma o whaatalofa atu i le sunga le teita i awao Pastor Willy Papu ma le faltua i atiana vi ia le atua e o ilava ina tātou vala i no fuanga ai tantonu le loto ma le nganga o lo tātou vala lata i taulanga mōli o i luma o le atua e talitonu foi e o ilava ina iai ma i o le tino e whianga iai ai talitonu ma i oelo nei tangata o lo o soifua le atua o ia le fo mai sisidi o ia tātou te whaatua iai whawhelo i atfoi i le au tustusi le sunga Pastor Pali i a feta ai meise o le whalitua vi ia le atua e whawhelo i atfoi i le te uloa ngaruenga wao sunga Pastor i tualangi ata ia male faltua ia meso le au fainga ruenga pa ia le atua o lo o tala fauto i le atafa ma le atafa po e kalesia teitas o le nei lalolangi e le ngata idea ia o e mautofi o le ngaruenga si stek ia vi ia le atua i le nei afiafi o te whatalofa ma o whaafeilo ia tuai i lo tātou ngaruenga si stek i le lalolangi a toa. O le a tātou amatalia le whawhelo inga o le sāpati i le pese o saunia e le au whai pese.
uta mai o le langi. O lau au nau tu la e whale o ina lo fina ngalo i le neia fiafi. Ina ia tā pena masau ni ai o fina ngalo maloto. Au wā ua i whai totoa o elo mātou o tua. O le atu le ia te oi ia nā tia le tangata ngau ama le whatau wa. A ia avea o se mea whainga ruenga malosi o au. Ma whai o na whale o ina lo fina ngalo. Ia vi ia oi whaavau lava. Amen. O le mua morko nito nta upe rua mai le fai upe tolu se ia o le fai upe lima le ala o fai tauina mua morko nito e rua fai upe tolu e o le lima na o iai fo ia te o tou ma le vai ma le mata ma le ngatete e le isau ni atu fo i la upu ma la utala inga i upu ma lie o le poto i tangata. Ai peitai o le whaasino mai e le anganga ma le mana, ina ia le iailo o tou whaatua tua i le poto tangata, a o le mana o le atua. Whamawhaina le o le whai upu le lima e whai mamau o tu e whapea. Ina ia le iailo o tou whaatua tua i le poto tangata, a o le mana o le atua. To e whaafunga tasia. Ina ia le iai lo o tou whaatua tua i le poto o tangata, a o le mana o le atua. Whaautuina le o le whiau nea fiafi. Whaatua tua i le mana o le atua. Whaatua tua i le mana o le atua. I le tusi nei o Korinito, tusi o le apostolo Paulo. I le ekalesia i Korinito. Ina ia mawhai o na lato i loa e le ngata o le esenga o le poto whaltangata. Ai o le poto mai le tua. Whai mai leo le fio ngā le tua. Pe a tato whaitaua i lalo. Ai mātou te tau talatu le poto ie ua uma o na o oina. Ai le o le poto le ila langi. Lo winga i rua mea iolo o tau talatu iai le apostolo i le ekalesia. Ina ia vava iai ma whātāua ina i la tau. O le mō meo le poto mai le atua. Po o le poto a oina. Mai lau tua le whiau whātua tua i le mana o le atua. E iei te ngata i peo na mai il tuso Jeremia. Su fitu whai upedima. Whai mai ia mālai al te ngata i whātua tua al te ngata. O lona winga tātou whanau o le atua. E au ona tātou whātua tua i le atua. Ai se a ona o le taua. Mai vaenga mua o le taua o le whātua tua. O le taua o le whātua tua lea tātou te tauina. Luar ko nito esfuru whai upe tolu. A wā eo i lava ina mātou sawa vali le tino. Mātou te le tau whal tino whai upe wha. A wā au penga le mātou nei taua e le whale tino ia. Ai wha marusia e le atua e le peti ai ono. Mai rore wha mitalanga le apostolo Paulo le kalesia i Efeso i ono sulua. A wā tātou te le tau matangata. A ole i silim fai pule ma li il poriunial nei laulangi. Le taua le tātou tauina. Taua le whatua tua. E a fua ona au fai atu. E le fai ngō fia le taua ne whaingta. Ona e te le ova ai atu i a satani mana au. Ioe. Te le ova ai atu i ai. O le whainga tāna o le taua le tātou te tauina. Tātou te tau ma au o satani. O ali i silim fai pule, ma li i ol pauri uli o nei lau langi. I le vaengalo na rua le whi au, o lo au mai i le whina unga tele. Tustu singa le tamaitai perfecta o Helen G. White. I le tū lau o se lau di matonu. Ma tā upu e tolu tasi, wha au tuina ma tā upu lea o le manao mata pia pia.
O lo au mai ai e te mai tai profeta sa fono ai sa tani mana angelu. Ona o le vaenga o tangata tau sapati e feita ia il vaenga lea. Tangata tau sapati. Fai mai whamtalanga e lena waita. Ua whaile fono sa tani mana angelu. Ona o tangata tau sapati e feita iai. O tangata tau sapati o lo ngā lulu e teimi uma. Whamtalanga lea e lena waita i talta noanga sa tani mana vaenga whai mai. O tangata tau sapati o lo ngā lulu e teimi uma e te e mai a tātou. Te e a sa tani mana au. Ma ave e sea mai o tātou tangata le ia sa tani. Ina ia tau sia le tū la fono i tangia le tua. Ioi. Tū la fono lea e ala tau singa sa pati le hita i sa tani. E le ngata i dea fe mai sa tani. Ia na au angelu ia. Ia au tau o. Ia i la tau o iai whanua matupe. Ina ia la tau o na nā i le popole. Ioi. A mawhai ona o tau whaia, ina ia tu uatu lo la tau alofa i mea nei, o na tātou maua leo i lato. Mailisi mana o ngā sātani, whamawina e le na waita, ia siri atu lo la tau popole i tupe, na i lo le manuia o le malo ke riso, po le whaasala lau ina foi o upumoni, lea tātou te ino iai. Ia, o le isi mana o ngā o ti Apollo, e mana o sātani e tu ina atu le lalolangi. Ia mana na o aitanga tatau si sāpati, ma lātou whaia ai le lalolangi, po o tu ina nau le tino. Ia, po o le ifo i tupua. Te wa ai whainga ti Apollo. Le isi mana o ngā o sātani, ina ia tau fia tupe, ma awala fe soani la tau te maua mai tangata i o le upumoni po tangata tau sapati. Ona o le tele o tupe la tau te maua, e fe soani atu i le mana o mia o loo iai, ai o le mea o le atupu, o le a tele foi le na o le whaamanu alia o la tau malo. O le mana onga le ia sa tani e tāofi ia tupe. Ma awala o lae e fe soani atu ai tangata tau sapati ia i tangata o sātani. Ona o le mele fai e tangata tau sapati. E pe ua avea tupe. Ma awala e whaamanu alia ai ia le malo sātani. Ioi. Pe o tangata foi e tau si asa tangata o lai tu a lai fai ma o sātani. A ola ina li liu mai, i le upumoni, ia ona ti ngā i leo le tai o le navaenga. Woi, e iai fuafuanga sātani, e tau fia mai ai, le whānau a le atua. Ai matau lia foi, o tupe ia tātou te maua, e mawhai ona o whai atu o pulu. Ioi. O tupe mwhai o na totongi ei tāwale, totongi ei mea uma, e whao ngā awale ngā luenga le atua, po le misiona o lo aveina, ina i mawhai o na liua tangata, mai le atua. Ioi, woi o le tātou ngā luenga. Ai, a whai e iai se tangata, i totonu o le sistek, e le aisan o laifai ngā luenga, ai le aises furua i mastaulanga. I lea sāpati ma lea sāpati. O te tau atu. Vaenga la sātani la iei tangata lea. Aisea, nā te tau fia tupe. Ina ia awane i whaatino ina le ngaluenga lea tua o loo whauina. Woe, o le taua lea tātou tauina. Tātou te tau le tātou whaatua tua. Ioi. Tātou te tau le whaatua tua. Mafu angale whai mai eil apostolo Peteru. Ia tui nā atu i lea tua mea u mātou te popole ai. E i loa le apostolo Peteru, ona o le mana mai lea tua ni whaani ia Peteru, o le popole.
ua tuuina mai ai e satani i tangata ina ia popole i tupe ma latou leiloa ai le sapati taimi nei e iai nisi o lea ou te iloa ua o le sapati o lai faigaluega e su le tupe aisea popole i tupe faatino ai mea o le aiga ai ua lē popole le sapati o le atua e maua ai faamanuiaga ua oe lenei afiafi ma e faafogafoga mai ia tatou tausia le sapati aisea ona o le taua lea tatou tauina o le taua o le faatuatua i le suafo Iesu amen lo matou tamai o le lagi o laua fioga ua faapea ona e aʻoaʻo mai iā te matou ole ia te oe lenei afiafi ia iai au faamanuiaga i luga o lau fanā mai lava i Amerika se ia paia Samoa nei o auauna o loo tumai ma tagiolo ia faapea ona matou tauina le taua o le faatuatua lo matou tamai o le lagi faamanuia ia o loo tumai ma tagiolo ua le taʻitaʻiga o lenei galuega ina ia mafai ona matou vaaia faamanuiaga mai lo tatou tamā o le lagi suafo Iesu amen